Lenkoran 350 ulazi u svoju startnu poziciju, sada se sva grla nalazi u start mašini, očekujemo prvu trku današnjeg trkačkog dana i trka je puštena. Najbolje startuje Lenkoran, onaj koji je najviše provodio. Druga pozicija Maršal, treća pozicija Zimzelen, četvrta pozicija Aval, peta pozicija Malik Almazari, Lenkoran na čelu uz barijeru, Zimzelen kroz sredinu, Maršal na četvrtoj poziciji, Aval na začelju, Malik Almazari. Zimzelen na čelu, Lenkoran druga pozicija, Maršal treća pozicija, četvrta pozicija za Avala, Malik Almazari na začelju. Zimzelen na domaćem terenu i dalje na čelu ima dvije dužine prednosti u odnosu na Maršala. Maršal ima dužinu prednosti u odnosu na Lenkorana 350, Lenkoran 350 ima dužinu prednosti u odnosu na Avala. Malik Almazari daleko na začelju. Zimzelen i dalje na čelu. Dužina prednosti u odnosu na brata Maršala. Maršal ima 3 dužine prednosti u odnosu na Avala. Odlijepio se Lenkoran 350 od vodećeg trojca, na čelu i dalje Zimzelen. Zimzelen ili Maršal, braća po ocu i po majci. Zimzelen ima dužinu prednosti u odnosu na Maršala. Maršal ima 3 dužine prednosti u odnosu na Avala. Lenkoran 350 i Malik Almazari otpali na začelje. Zimzelen savija krivinu iznutra, prolazi Maršal, iznutra uz barijeru Aval, kroz sredinu Maršal, Zimzelen s polja, Maršal u sredini, Aval kroz barijeru, Maršal prva pozicija, Zimzelen druga pozicija, Aval treća pozicija, Lenkoran 354 i na začelju Malik Almazari. Okršaj dva brata je završio sa vodećom pozicijom Maršala, druga pozicija Zimzelen, treća uz pomoć prijatelja ulazi u svoju startnu poziciju i čine se da se sva grla nalazi unutar start mašine i svakog trenutka treba da bude puštena druga trka današnjeg dana. Na čelo izbija Lando, druga pozicija Narcis, treća pozicija Carmen Electra, četvrta pozicija Maj Marta Twister, peta pozicija Lightning Ray, šesta pozicija Princeza, sedma pozicija Akabinakči No Limit, na začelju Brambasor, na čelu Lando, druga pozicija Narcis, treća pozicija Carmen Electra, četvrta pozicija Lightning Ray, peta pozicija Nina Easter, šesta pozicija Maj Marta Twister, sedma pozicija Princeza, Akaba i Brambasor na začelju. Prva pozicija i dalje Lando, čini se da ima 3 dužine prednosti u odnosu na Narcisa. Narcis ima 6 dužina prednosti u odnosu na Lightning Raya. Carmen Electra pada na četvrtu poziciju, nego četvrtu poziciju uzima Nina Easter, Carmen Electra peta. Lando i dalje na čelu. Druga pozicija Narcis, treća pozicija Lightning Ray, četvrta pozicija Nina Easter, Lando, Narcis, Lightning Ray, Nina Easter, Lando, preuzeti ovo nadmetanje, Narcis na drugoj poziciji, Lightning Ray treći, Nina Easter četvrta, peta Carmen Electra, šesta Maj Marta Twister, sedma Princeza, osma No Limit. U boks broj 1 uspješno ušao Mabruk 1, u boks broj 2 Maršal, u boks broj 4 Aval, te u boks broj 5 Munja. Svi su ušli u start mašinu, te trka je puštena. Najbolje startuje Aval, prati ga Maršal. Aval je na čelu, s polja čini se da ide grlo broj 7 Gaza, ne, to ipak grlo broj 8 El Hafi, na trećoj poziciji je Maršal, četvrta pozicija, vidjet ćemo ko je to, broj ne vidimo, adresa nemamo. Zatim grlo broj 5 Munja, te El Hafi na začelju. Maršal je uzeo čelo, ima dužinu prednosti u odnosu na Avala. Aval ima dužinu i po prednosti u odnosu na Gazala. Aval stiče sve veću prednost u odnosu Gazala, a na čelu je i dalje Maršal.
Maršal bježi, ima 3 dužine prednosti u odnosu na Avala, Aval ima 6-7 dužina prednosti u odnosu na Gazala. Maršal samopouzdano grabi, savija krivinu, uhodi ga Aval, ali Maršal, slavljenik u Sanskome mostu, ne predaje se i nastavlja fantastično, savija krivinu, Aval se iznosi, Maršal trči sam svoju trku, trči sam protiv sebe, sin Mareša i Kovile Mađidah sa Šašićem u tandemu. Maršal prva pozicija, Aval druga pozicija, bičevi opomene za Gazala, zatim Munja. Nakon Munje pristiže Mabruk 1 te na posljedku El Hafi. Mulan ulazi na svoju startnu poziciju, nadamo se da će sad biti uspješno puštena 3. trka današnjeg dana koja nosi naziv 3. memorijal Hameda Begzadića. I trka je puštena, najbolje startuje upravo on, Grand Mulan, 2. pozicija Paris Texas, Paris Texas uzima čelo, na 2. poziciji Grand Mulan, 3. Akropolis Boy, 4. Mekena, 5. Aleksandar Veliki, 6. Mystic Bell, 7. Loran, na začelju Saint-Tropez. Paris Texas je uzeo čelo sa trenerom Numanovićem, ima dužinu prednosti u odnosu na Grand Mulana, Grand Mulan ima dužinu prednosti u odnosu na Akropolis Boy, Akropolis Boy se zakačio za Grand Mulana i sada uzima 2. poziciju Grand Mulan na 3. 4. pozicija Mekena, 5. pozicija Aleksandar Veliki, 6. pozicija Antalija, 7. pozicija Loran, 8. pozicija Saint-Tropez. Na čelu je i dalje Paris Texas, gadan kad se čelo dočepa, ali problem je što ga ne jaše Arnold Nađ, nego ga jaše trener Numanović Mirel koji sigurno ima više kilograma od propisanog, ali Paris Texas bježi, uhode ga Grand Mulan i Akropolis Boy. Paris Texas ima dužinu prednosti u odnosu na Grand Mulan. Grand Mulan ima prednost zato što je uz barijeru, ali Paris Texas ima pola dužine prednosti konjskog tijela u odnosu na Grand Mulana. Na 3. poziciji je Akropolis Boy, 4. Chemical Ela, Akropolis Boy, Paris Texas uz barijeru, s polja ide Grand Mulan. Grand Mulan uzima čelnu poziciju, Grand Mulan, Paris Texas, Akropolis Boy, približava se Loran. Loran će dobiti 2. poziciju, Grand Mulan 1, Loran 2, 3, Akropolis Boy 4, Paris Texas, 5. Mekena, 6. Mystic Bell. Sva grla se nalaze unutar start mašine i svakog trenutka očekujemo start trke koja nosi naziv Hoyo Holding and Hoyo Racing Team. I trka je puštena. Najbolje startuje Best Heart, najlošije to čini Valdenzar. Na 2. poziciji je Olimpija, 3. pozicija Living the Life, 4. pozicija Mercurio, 5. pozicija je, čini mi se, Atako. Zatim Mr. Miral, Valdenzar te Bolzano na začelju. Best Heart na čelu uz barijeru, s polja mu je Olimpija. Best Heart savija krivinu, odjednom je tu Olimpija, stvorio se i Living the Life, s polja je Mercurio. Na 5. poziciji Atako, Mr. Miral, Valdenzar, pa Bolzano. Best Heart ide dalje na čelu, ima dužinu prednosti, pola dužine prednosti, odnosno Living the Life, a Living the Life ga pritišće s polja. Best Heart pada na 2. poziciju, Living the Life na 1. opet Best Heart uzima čelnu poziciju, Living the Life 2. pozicija, 3. pozicija Olimpija, 4. pozicija Mercurio, 5. pozicija Atako, 6. Mr. Miral, 7. Bolzano na začelju, Valdenzar na čelu i dalje Best Heart, ali čini se kao da kreće Mercurio. Mercurio uzima 2. poziciju, Mercurio kao da proviruje i izbija na čelnu poziciju, ima dužinu vrata prednosti u odnosu na Best Hearta. Best Heart ima 2 dužine prednosti u odnosu na Living the Life-a, Mercurio bježi. Mercurio ima 2 dužine prednosti u odnosu na Best Hearta. Best Heart na 2. poziciji, Living the Life 3, 4. je Olimpija, Mercurio uz barijeru s polja, Best Heart, zatim Bolzano, onda Atako. Mercurio će dobiti ovo nadmetanje, potpisuje svoju pobjedu u prošlom nadmetanju u Sarajevu, zatim Best Heart.
Zatim Best Heart, potom Bolzano, Atako. Prve trke današnjeg dana. Svi se nalaze unutar start mašine i trka je puštena. Čelnu poziciju uzima Paris, Texas, onaj koji njeguje ovaj stil trčanja. Drugu poziciju zauzeo je Michel Arden. Treća pozicija je Grand Moulin. Na četvrtoj poziciji Magic World, zatim Acropolis Boy, te na začelju Zvarovski. Paris, Texas je na čelu, ima dvije dužine prednosti u odnosu na Michel Ardenta. Michel Ardent ima također dvije dužine prednosti u odnosu na Grand Moulina. Tu je i Acropolis Boy, zatim Magic World i na začelju Zvarovski. Paris, Texas je na čelu, onaj koji njeguje i voli ovaj stil trčanja, gadan kad se čela dočepa. Druga pozicija Michel Arden, treća pozicija Grand Moulin, priključuju im se Acropolis Boy, zatim Magic World pa Zvarovski. Paris, Texas je i dalje na čelu, Sino Norgesta i Kobile Perfect Slipper ima dvije dužine prednosti u odnosu na Michel Ardenta. Michel Ardent kao da kreće i kao da je smanjio tu prednost na pola dužine konjskog tijela. Tu je i Grand Moulin na četvrtoj poziciji Acropolis Boy, zatim neke 4 dužine, pa Magic World na začelju Zvarovski. Paris, Texas i dalje na čelu, ali se njegova prednost smanjila na pola dužine konjskog tijela. Drugi je Michel Ardent na trećoj poziciji, Grand Moulin, četvrta pozicija, izgleda da je Zvarovski, peta pozicija, Magic World, na čelu i dalje Paris, Texas, ali čelo je za Grand Moulin, druga pozicija Paris, Texas, treća Zvarovski, četvrti Magic World, peti Michel Ardent na začelju Acropolis Boy. Unutar start mašine. I svakog trenutka očekujemo start druge trke današnjeg dana. Kada osoblje napusti napravu, bit će puštena druga trka današnjeg dana. I trka je puštena. Najlošije startuje Bolzano, a na čelo ide Best Heart. Best Heart ima tri dužine prednosti u odnosu na Mystic Bell. Mystic Bell ima dužinu prednosti u odnosu na Valdenzara. Valdenzar ima dužinu prednosti u odnosu na Tandera Rocka. Thunder Rock dužinu prednosti u odnosu na Merkurija. Merkurio dvije dužine prednosti u odnosu na Lorana, na začelju Bolzano. Bježi Best Heart, ima 3 dužine prednosti u odnosu na Mystic Bell. Mystic Bell je na drugoj poziciji, na trećoj poziciji Valdenzar, četvrti izbio je Merkurio, peti Thunder Rock, šesti Loran, na začelju Bolzano. Iznutra Best Heart, uhodi ga Mystic Bell, zatim Valdenzar. Tu je i Merkurio, na petoj poziciji Thunder Rock, šesta pozicija Loran, sedma pozicija Bolzano. Best Heart i dalje na čelu, ali se njegova prednost smanjila na dužinu konjskog tijela jer mu se približila Mystic Bell, ali Mystic Bell je nešto šire obišla ovu krivinu. Na trećoj poziciji Merkurio, na četvrtoj poziciji Valdenzar, peta pozicija Thunder Rock, šesti Loran, sedmi Bolzano. Na čelu i dalje Best Heart, pola dužine prednosti u odnosu na Mystic Bell, Mystic Bell dužina i po prednosti u odnosu na Merkurija, odvojio se vodeći trojac, zatim na četvrtoj poziciji Thunder Rock, potom ide Loran, a zatim Valdezari na začelju Bolzano. Na čelu i dalje Best Heart, s polja ga davi Mystic Bell, na trećoj poziciji je Merkurio. Ko će dobiti ovu trku? Kao da su se izjednačili Best Heart i Mystic Bell. Mystic Bell, Merkurio je na prvoj poziciji, Mystic Bell drugi, Best Heart treći, četvrti Thunder Rock, zatim čini se da je Loran, pa Valdezar poziciju, što uspješno upravo čini. I sva grla se nalaze unutar start mašine, čekamo da osoblje napusti napravu i puštena je četvrta trka današnjeg dana. Na čelo je izbio Atako, drugu poziciju zauzeo True and Quick, na trećoj poziciji Mr. Miral, na četvrtoj poziciji izbila je Caravanserai jer je na petu poziciju pao Hot Toss. Na čelu je i dalje Atako. Na drugoj poziciji True and Quick, zatim Mr. Miral. Na pretposljednjoj poziciji Caravanserai i na začelju Hot Toss.
a tako je stekao 2 dužine kon 3 dužine konjskog tijela prednosti u odnosu na Mr. Mirala. Mr. Miral ima isto toliko u odnosu na True and Quick, True and Quick ima 2 dužine prednosti u odnosu na Karavanseraj. Karavanseraj se približio, ali je i dalje na začelju. Na čelu i dalje Atako savija u krivinu uz barijeru. Dobro to čini True and Quick, ali Atako je i dalje na čelu. Druga pozicija Mr. Miral, treća pozicija True and Quick, četvrta pozicija Karavanseraj na začelju. Na čelu je i dalje Atako, ali mu se itekako približio Mr. Miral koji ga dao iz polja. Na trećoj poziciji True and Quick, na četvrtoj poziciji Karavanseraj, peta pozicija na čelu i dalje Atako, približava mu se i pokušava da ga obiđe. Mr. Miral ima 2 dužine prednosti u odnosu na True and Quicka. Mr. Miral uzima čelnu poziciju, na drugoj poziciji Atako, kreće i True and Quick, međusobno su naparili, True and Quick izbio na čelo. Na drugu poziciju upao Atako, treća pozicija Mr. Miral, četvrta pozicija na začelju Karavanseraj. Ko će dobiti drugi kup Bosne i Hercegovine? Na čelu i dalje True and Quick, druga pozicija započet će sa Mr. Miral, njuška, glava, True and Quick, Atako, Karavanseraj, Mr. Miral. Pušteno je, vidimo ko ide na lidersku poziciju, ko želi da diktira tempo u ovoj trci. To bi trebalo da je Mystic Bell. Mystic Bell vodi ovo nadmetanje, na drugoj poziciji je Mercurio, sa njegove desne strane Loran. Tempo je veoma spor, neki drugi kenteri u pitanju i vidjet ćemo ko će od toga najviše profitirati, odnosno pleonazad u pitanju ko će od toga profitirati. Na čelu Mystic Bell, na drugoj poziciji Loran, svakama se kidaju iza i vidjet ćemo da li će Žokej nešto učiniti po tom pitanju. Mystic Bell ima pravo da vodi ovo nadmetanje tempom koji njoj odgovara, a na rivalima je da li će to ispratiti ili će oni čelo uzeti. Na drugoj poziciji Loran, na trećoj poziciji ruke kida Šašiću Mercurio, na četvrtoj poziciji iz polja ispusti Thunderrock, svoje mesto već traži pametni Kristijan Jeziu, sedlu Valdezara, kada je tempo ubrzan. Mystic Bell vodi ovo nadmetanje, na drugoj poziciji kao da blagu prednost ima Loran u odnosu na Mercurija i dvojica su ubrzali zajedno sa Mystic Bell koja se trudi da pobegne. Priključak pokušava da zadrži Valdenzar. Thunderrock je na petoj poziciji, da li će i on imati šta da kaže u ovom nadmetanju? Na čelu trke i dalje Mystic Bell, na drugoj poziciji je Mercurio, na trećoj poziciji Loran, četvrta pozicija, 3 dužine iza za Valdenzara, po opomenama Korvačem vrti repom, potom 5 dužina pa Thunderrock, staze po kojima se trkači, na čelo ide, ne ide još uvek, čuva čelo Mystic Bell, diže bić na nju Žokej, prana stiska Mercurio ili Mystic Bell, Mercurio ili Mystic Bell, Mercurio ima Sva grla se nalaze unutar start mašine i čekamo da bude puštena prva trka današnjeg dana i trka je uspješno puštena. Na čelo ide Best Heart, sasvim očekivano. Na drugoj poziciji Mystic Bell. Na trećoj poziciji galopira Acropolis Boy. Tu je i Grand Mulan. Na četvrtoj poziciji Mr. Miral. Na petoj poziciji Loran. Na začelju Chemical Ella. Na čelu je i dalje Best Heart, savija krivinu uz barijeru, s polja mu je Mystic Bell. Na trećoj poziciji
Gran Mulan. Na 4. poziciji Mister Miral, 5. pozicija Loran, 6. pozicija Akropolis Boj. Na začelju Chemical Ela koja je dobila korbač opomene po plečci da se malo uozbilji i hvata priključak. Na čelu West Heart, dužina prednosti u odnosu na Mystic Bell koja je s polja. Iznutra sa Šašićem u sedru galopira Gran Mulan. Na 4. poziciji je Mister Miral, na 5. poziciji izgleda da je Loran, na 6. poziciji Akropolis Boj, na začelju Chemical Ela. Na čelu na liderskoj poziciji Best Heart, da li će izdržati napade Gran Mulana s polja i Mystic Bell na 3. poziciji. Na 4. poziciji Mister Miral, na 5. Loran i sada završni pravac Best Heart uz barijeru. Gran Mulan je preuzeo čelnu poziciju. S polja galopira Mystic Bell. Iznutra se probija Loran. Tako će dobiti BH Telekom. Izgleda je to Gran Mulan, 2. pozicija Best Heart, 3. pozicija Loran, 4. pozicija Mystic Bell, 5. pozicija Mister Miral, 6. pozicija Akropolis Vojte na začelju Chemical Ela. Na svoje mesto ide i Kanasa, čini se da su slagalo unutar start mašine, Denis Raković puta prvo nadmete njegovog trkačkog dana, zaostaje potvaranje vrata start mašine i dobija podršku u rukama od Milana Nikolića Princeza. Na čelu ove trke ide Bristar, to je njegov stil trčanja. Bristar izbija na lidersku poziciju, na drugom mestu galopira Orval Dream, ukoliko se ne varam. Na 3. poziciji Runaway Boy, na 4. poziciji je Kanasa, na predposlednje poziciji je Carmen Electra, ušuškala ju je lepo Čenge Šutak, iznutra galopira Edith Eagle, na začelju Princeza i hvata priključak. Sada se čini dobra, mokra li je produvao vetar. Na čelu ove trke Bristar, na 2. poziciji Orval Dream, na 3. poziciji s polja Kanasa, na 4. poziciji Edith Eagle, na 5. poziciji galopira Runaway Boy, na 6. poziciji Carmen Electra, potom 3 dužine Princeza, 2,5. Na čelu i dalje dužinu i po prednosti, dužinu i 3/4, sada već 2 ima Bristar u odnosu na Orvala Dreama i iznutra galopira Runaway Boy. Kanasi kao da ponese daha, do nje stiže Runaway Boy, ukoliko se ne varam, na čelu ove trke, zato što je bio Edith Eagle u prvoj trojci, na čelu ove trke Bristar, šunja se Edith Eagle i bori zajedno sa Orvalom Dreamom. Na 4. poziciji Runaway Boy iznutra zajedno sa, ukoliko se ne varam, Kanasom. Na čelu ove trke Bristar, pritisak Orvala Dreama i Edith Eagle. Bristar pokušava da održi prednost i iznutra uz barijeru pokušava da uprivredi Edith Eagle. Na 3. poziciji prelaze Dream i ranira Edith Eagle. Na Burku ulazi druga polovina, čekamo da budu zatvorena vrata. Trka je puštena, na čelo ovog nadmetanja ide Mercurio, no za zadovoljstvo prepušta lidersku poziciju Siriusu Blacku sa Čengešuku. Sirius Black vodi ovo nadmetanje, na 2. poziciji galopira Ikar, Pik, pune ruke Arnolda Nađa, 2 dužine iza. Na 3. poziciji obe 2 dužine, 3 dužine iza je Mercurio, zatim Mystic Bell. Da vidimo ko galopira na 4. poziciji, odnosno 5. to je Olimpija, 6. pozicija za Lorana. 3 dužine prednosti, 2 metra uz barijeru, Sirius Black i Čengešutak. Sirius Black pule Nenada Andrića, Mezimac Dunje Leburić vodi ovo nadmetanje, Dunje Leburić i njegov konjovoca Dina. Sirius Black vodi ovo nadmetanje, potomak Čegileta, osvrće se preko levog ramena Čengešutak i gleda gdje je Ikar Pika.
čuva poziciju na čelu, na drugoj poziciji Karpiković se umirio, na trećoj poziciji Čuti Merkurio, na četvrtoj poziciji Spolja čini se, ne, i dalje Mistik Bell, učinilo se da napreduje Olimpija i ona je tu na petoj poziciji, na poslednjoj Oran i dalje čeka svoj trenutak džokej Prisija Njezi. Kao da je tempo ubrzan u ovom nadmetanju, Sirius Black vodi ovu trku pola dužine prednosti, sa jedne strane mu je i Karpik, s druge strane mu je Merkurio, napadaju Čenge Šutak i Siriusa Blacka i Karpik, Merkurio i Skroz polja, Mystic Bella. Na predposlednjoj poziciji je Loran, na začelju je Olimpija. Trku vodi sada, ukoliko se ne varam i dalje, vidim ruke kako se pružaju, Čenge Šutak na vratu Siriusa Blacka, međutim Merkurio želi čelo isto kao uz barijeru i Karpik. Na trećoj poziciji galopira Sirius Blacka, na čelo je izbio Merkurije, izvutra se bori i Karpika. Treći je Loran, Merkurio i Karpik, Merkurio i Karpik, Merkurio, treća pozicija za Olimpiju, četvrti Loran, peti Sirius Black i šesta pozicija za Mystic Bell. Start mašine i svakog trenutka treba da bude puštena trka koja nosi naziv 30 godina oslobođenja Sanskog mosta i trka je puštena. Najbolje startuje Dakan, druga pozicija Mystic Bell, treća pozicija Maj Marta Twister, četvrta pozicija Ikar Pik, peta pozicija Mr. Miral, na začelju je Merkurio, ali svi su tu u grupi. Na čelu stanje nepromijenjeno, dužina prednosti u odnosu na Maj Martu Twister. Na trećoj poziciji galopiraju bijele nogice Mystic Bell. Četvrta pozicija Zec i Karpik, peta pozicija Mr. Miral, šesta pozicija Merkurio. Uz barijeru krivinu savija Dakan, s polja mu je Maj Marta Twister, na trećoj poziciji je Mystic Bell. Sada gužva, zato što je krenuo Merkurio sa začelja, davi se tu sa Ikarom Pikom, na čelu je i dalje Dakan. Na drugoj poziciji Mystic Bell. Treća pozicija Maj Marta Twister. Maj Marta Twister uzima drugu poziciju, bori se sa Mystic Bell za drugu poziciju. Mystic Bell ili Maj Marta Twister, zatim na četvrtoj poziciji Merkurio. Peta pozicija Ikar Pik, šesta pozicija Mr. Miral. Dakan i dalje neumoran, iako je Jasmin Okšić procijenio da je umoran. Druga pozicija gužva, čini se da je Maj Marta Twister sa Čengom Šutak na drugoj poziciji. Treća pozicija Mystic Bell, četvrta pozicija Merkurio, peta pozicija Mr. Miral, na začelju Ikar Pik. Uz barijeru savija Merkurio, tu nam je Mystic Bell. Merkurio uzeo čelnu poziciju, s polja ga napada Dakan. Dakan ili Merkurio? Merkurio, Dakan. Mr. Miral, Mystic Bell, Maj Marta Twister i Ikar Pik. Sapira na svom mjestu, sva grla se nalazi unutar start mašine. Kada osoblje napusti napravu, bit će puštena. Glavna trka trećeg trkačkog dana na hipodromu Šejkovača. Trka je puštena. Očekivano na čelo odlazi Olimpija. Druga pozicija True and Quick. Treća pozicija Atako. Četvrta pozicija Valdenzar. Olimpija je na čelu. 3 dužine prednosti u odnosu na True and Quicka. True and Quick 2 dužine prednosti u odnosu na Atako. Atako 2,5 dužine prednosti u odnosu na Valdenzara. Olimpija ozbiljno odmakla od True and Quicka koji je na drugoj poziciji. Na trećoj poziciji ubandažirani Atako sa Čengom Šutak, na četvrtoj poziciji Valdenzar sa Nikolićem. Olimpiju danas jaše Ordogale. Na drugoj poziciji True and Quick koji jaše Šašić. Aleksandar. Na trećoj poziciji 3 dužine iza True and Quicka je Atako. Ataku se iznutra približava Valdenzar sa Nikolićem u sedlu. Olimpija na čelu, poredak nepromijenjen. Olimpija prva, druga pozicija True and Quick, treća pozicija Atako, četvrta pozicija
Valdenzar. Trujen Quick ozbiljno se primakao Olimpiji. Na prvom krugu je imao 3, 4, 5 dužina prednosti, a sada tek pola dužine konjskog tijela. Sada su naparili skoro glava, međutim Trujen Quick je na dužinu vrata iza Olimpije. I sada je obilazi jer proviruje njegova maca na nosu. Trujen Quick dužina prednosti u odnosu na Olimpiju. Olimpija 5 dužina prednosti u odnosu na Ataka. Atako 4 dužine prednosti u odnosu na Valdenzara. Trujen Quick na čelu. Na drugoj poziciji Olimpija. Kao da kreće Atako. Valdenzar na začelju. Trujen Quick. Olimpija. Atako. Valdenzar. Trujen Quick. Bičevi od Šašića, bičevi od Olimpije, bičevi od Cengiz Sultan. Trujen Quick, Atako, Trujen Quick sa Šašićem, Atako druga pozicija, treća pozicija Olimpija, četvrta pozicija Valdenzar. Javlja da je to u redu, kako god, vama na odgovornost. Dakle, sva grla se nalazi unutar start mašine i svakog trenutka očekujemo start glavne trke drugog trkačkog dana na hipodromu Butmir. Distanca 2000 metara. Na nogu najbolje pada Olimpija, prati je Atako, treća pozicija Trujen Quick, četvrta pozicija Tinef, peta pozicija Akropolis Boy, šesta pozicija Hard Toss. Na čelu je Atako, na drugoj poziciji Olimpija, na trećoj poziciji sa Šašićem Trujen Quick, na četvrtoj poziciji galopira Tinef, na petoj poziciji nam je Akropolis Boy, na začelju Hard Toss. Sada ulazak u pravac, odlično savija krivinu Atako, koji ostaje na čelu, s polja ga prati Olimpija, iznutra mu je Trujen Quick, na četvrtoj poziciji Tinef, na petoj poziciji Akropolis Boy, do kojeg stiže Trujen Quick, nego Hard Toss. Na čelu nam je i dalje Atako, sada je na drugoj poziciji Olimpija, na trećoj poziciji uz barijeru galopira Trujen Quick, na četvrtoj Tinef, na petu poziciju izbija Hard Toss, na začelju Akropolis Boy. Neko se iznosi, neko pada, čini se da je to Alen Odo koji jaše Olimpiju. Molim hitnu pomoć da bude u pripravnosti. Izašao je i Atako, na čelu ostao Trujen Quick i Hard Toss koji ga prati na drugoj poziciji, na trećoj poziciji Tinef, na četvrtoj poziciji Akropolis Boy. Molim hitnu pomoć da bude u pripravnosti. Alen Orgodog je pao, Cengiz Sultan je i dalje na Ataku, ali stanje na čelu je nepromijenjeno zato što ovo nadmetanje vodi Trujen Quick. Na drugoj poziciji Hard Toss iznutra. Na trećoj poziciji Tinef, na četvrtoj poziciji Akropolis Boy. Hard Toss polja, Trujen Quick kroz sredinu. Trujen Quick ima dužinu prednosti u odnosu na Hard Tossa. Na Hard Tossa diže bič Kristijan Jezi, bit će ovo gusto. Hard Toss ili Trujen Quick? Hard Toss ili Trujen Quick? Bit će da je Trujen Quick, Hard Toss, Tinef, Akropolis Boy. I to bi bilo